guys, my another new vlog. Ado ngasi akoy gi iyambagi machanupi gi chaumbani. Ado ay video se taurake taubani do nangarang nahande. Same namdre problem gi tamakta ado ngasi mayam same gani same ge taubada ado mayam asi kano jali sina mandop chattuine aba mandop chalaga do akoy iyambagi ngang chaumbani do ngasi Sakani chalaga video do ulak ke mayam ayukta tauke taubani do ayukta taubado ay thabak chinbaduna taunamdre ado mayam ngasi ay ulak ke akoy iyambagi ngangi chaumbani mayam ado please ay akomo hi ke please ay channel kitang subscribe to view support to view mayam ado ahamba kay haitare second haitare ko second vlog ni sina ngasi Yang halakya mandop chalaga mi yamgani haidi koi gi jam nate doishu 670 tumaina mi yamgani masi corona matam siga mi yamdre adugi tamakta mi su yamaroi mayam ado ai yang halakya ayoraga ado ngasi mayam akoi ngasi dinse special ni aba special karigino haidi Akoy cice lai cice lakpado kuire akoy cice ga unadaba ado ngasi unani do mayam ngasi harawi aba ngasi dan harawi malab special ni igi tamakta akoy cice ga unaduri ado so harawi kona akoy yambagi machasu chaumduri dugi ngasi yang alakya Awat palay tayo mapamsida aigi Mapumari paduna Imagining batang hange Dola ba naman di simaloy raroy Imagi tampak ta Chow jarak pa ay na Palen nanggi Sintharat ko na Imagi chakong Imagi na hong Imagi chakong Imagi na hong Kau bang ang laroy na chali Imana sumbig hibang Ting ting chahuro Kabi na karing ay kahuro Ting ting chahuro Numit na wang lingay wang huro Abang mikub tat imagi Konjel na alam jingli na chabu Ang nawa oy ringay Numit na yung lay chang ringay Na chabu Ko siya bibagong
ingang chaumba chak pijaba lore ado mi ahan chak pijaduri akhoi blog ta pupu masu yauri pupu kai haininge kaino ma jam nina phajana tawna pangthokre ngasi moi macha nupi gi chaumba se क्या बढ़िया था गुरु मैम ngasi akhoi chichega wai sa si je chiche do akhoi chiche special ke haibu na hello mayam ngasi ado chana lore chana balore do chabada namge tawbani number namhaudre sonda thabak su jawbani na adugi chabada ai number namhaudre aba ado ngasi gari hujikna gari se namisina karigina di wari mata share tawjage haibani akhoi ki ima ipa mitna uba lai ni ko adugi ima ipa na haiba mayam loina yabini ai adobu thajai